aha Mbarara abanyamakuru barikwegitara hansi y'ekigombe cya Water Journalists Africa bayigita hansi yo no kuze kiro cyeviro munsi kandi aba babyaire emiti aha myejego yo mugera gwa Rizi tugambira abantu mu stories zitu ngo babyaire emiti barinde byo buhangwa nito tushemiye kuchikora nk'abantu hako turi abantu ntutura mu community ejo y'abantu bito haiba kwa bari nito tushemire kurebuka ngo twabyare emiti tushemire kurebuka ngo twarinde byo buhangwa ni cyeco icyo kurebera ngo abanyamakuru baruga omuri Mbarara city bija abarya hansi y'ikigombe cyito cya Water Journalists Africa bija babyare emiti eji eyemigano kandi necyabura umuntu wena kurinde byo butonde akabyare emiti kugira ngo myaka rukwija abantu batarubura shade aho kwegama kandi emiti neturetera cool atmosphere turetera okubaje no kuturaje ebyo butonde aza bigendaje okucondoza nukoreka ngo ensi neferwa hectares rukwika miliyoni mukaga zevera ahabwe emirimo y'abantu hamwe n'endijo miringo kandi cyaba kitarwanisiwe okosya kwensi kubasa kweyongera tureba ngo South Sudan ebyo kukinga amashomero agwa too much heat bali at the moment bali 45 degrees kandi tureba nkihanga so fine Mbarara turi nka 31 degrees Celsius ntuteme emiti ntuteme bibera ntukosa kubye mijera zeitu na buri kimwe cyona echo butonde icyo rukurebera ngo hati nembera yo wire yiturumu temperature ziri yahigura munonga abantu abamwe hati nka Kampala tubakibyamba itunka bebembezi nitusima munonga okureba ngo mwatutwera umuganda go kurinda ebyo buhango tutwira ubwire bwinji tukutera umuranga ngo abantu babyare emiti kugira ngo twarinda ebyo bahangwa na nukosya kwensi abanyamakuru aba bakwatanisa n'abebembezi ku rwo mu diocese ya Ankole ab'ekitongore cya Speak Events abahumuza development aba Youth for Peace hamwe n'abambarara corporate club okuze cureki so itenkaba Youth for Peace and Development Uganda ntwegita akabyare emiteji omuhururo mu kusindika kamanyiso komwe no kwatanisa no busingi kwakugaye ba supporting abakoragana nitwe nibatuhereza amani kugira ngo nyensya tugake tukikore hakuba hinabo kunda ebyo ebitukora ekireke nikikuza ubwaberabera na cyo byo kwezi kwa kashata harengo rw'ensiyona kandi ahabu mwakogu cyakuruzubwa ha mutoguru kugira ngo forests and innovations new solutions for a better world. Our TV West the air arches